Idemo. Evo u drugom poluvremenu čak 600% šansi. Da li ste strahovali do trećeg pogotka? Strahovao sam od samog početka kad sam vidio fanatičnost našeg protivnika, njihovu odlučnost da napuste ovaj Travnjak neporaženi. Shvatio sam da su drogirani, tako su igrali. Ali bez obzira na sve, mojim igračima možda upravo zato pripada jedno dodatna zasluga, jer smo uspjeli pobijediti sa jednim čistim rezultatom. I još jedan put više, niko mi ni aut nije poklonio. Dapače, svi se uvijek napale protiv Slobode, ali ovo je bilo jedno izuzeće. Ovako nešto nisam vidio. Činjenica je da smo mi uprko svega stvorili mnogobrojne prigode, ali ta realizacija, to je naš najveći problem. I nije čudo kad pogledate listu strelaca, gore u vrhu nema niko od mojih, jer nemamo još tog igrača. Možda upravo zato je naša zasluga, naime mojih igrača, uistinu velika, jer su oni napravili jedan športski podvig. Stigli su 5 bodova, 2 boda napravili razliku od izravnog protivnika. I da vas utješim sviju, ništa nećemo ostaviti slučaju. Mi smo napravili našu promociju, u to sam gotovo siguran. Hvala. Hvala vam.